ngase phong tuan Manipuri se phong sing amasum thokiba thodo wathok sing degi maru oibi I pauk sing khongasaraga Manipur top channel gi maikei digi myamna thamjaram gi ahanbada law and order fagalaglabadi apaspa pum lo thoknaba center taknagani governor urkhul amasum kamjong district ki numit nini gi khongsata governor laganesan nungbi khulen da thungkhre Manipur mapung phana ing tapa masum achikpa phibam ama leiraktuna law and order gi phibam singthanaba yana fagalaglagadi state asidagi armed forces special power act of 1958 laukthoknaba center da taknaragani haina governor laganesana phungdokre wafam asi numit nini gi urkhul amasum kamjong district singi khongchaki ahan manumita ngasi urkhul district ki singai sub division gi manungchanba nungbi khulen public ground mafam adugi miyam gi marakta pangtokiba community interaction program amada governor na phungdokibani interaction program aduda mahakna makhatan hai Manipur gi mafam khrada law and order gi phibam phagalakpadagi mafam singaduda thamlamba disturb area status lauthokibani adu bahariba ek asi lauthoktriba Manipur gi atai mafam singdasu mapung fana ing sikpagi phibam leiraklagadi hairiba ek asi Manipur gi mapung fana lauthoknaba center da taknaragani haiki haujumak panthadana warwashin purakadaba issue sing laidi haba wafam khunja sing da governor na phongdokladuna issue sing asigi manungda kharadi local issue sing oibara Manipur lenga ka hakthengnana mari leinaba issue sing oiri adubo asigumba issue sing asi athuba matamda santainaba puraktuna warwashin lehalagnaba mahaki maikeri gi minister da hairagani haibigi thajabasu khunja sing da thamki tongan bihiram mari da miyamna akhanana laingakta cooperation pigedabani haibigi wafam hakchina lawraduna governor na hai hiram mari asigi manungda ahanbada mipung khudimakna makhoi masa masabu aadhar card ki damak enroll tawgadabani mipung khudimakna mahaki direct benefit transfer DBT gi khudong saba sing phangnabagi damak bank sing da makhoi account sing hangdokadabani loinana karigumba mari suba web ama mayuk narakpa yabigi oithokpa leiragasu mipung khudimana COVID-19 gi vaccine sing kapthokpibana lengana pandemic asibu mayuk nabada mateng oigani sohaiki atopa pawamana nomination paper gi affidavit palakhiba en beren gi asset gi gross total value lupa lakh humfuga mapanga lising nifuga taruka sahunga maudraga nithu oiki Manipur miyam gi miyut singi lanthum khangminasi se minister nongthongmom beren khomjinba Dr. Khaidem athawba Manipur miyam gi makok thongba lusingba anirak suba tangka ki oina anauba lenga ga sigi se minister oiraba nongthomom birena handakta tangka ani thokna pangthokiba tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly election da Imphal East district ki ani hangang assembly constituency ki BJP gi mere oina mikal thengnana bagi dama assembly constituency sigi returning officer RO da file tokiba maki nomination paper ga loina kiba affidavit ta mention kiba hap kiba maki assessing gi akupa warol singi khomjilakpa report hai mak Imphal East district ki manung sanba hangang assembly constituency ki luwang sangbam mamang lekai degini maki apukpa gi mingna laikhidraba nongthongbam gawro kawi se minister nongthongbam beren kumja english ma samapan marfuga mathoida DM College of Arts and Commerce gi Bachelor of Arts BA gi course solution ki maki nomination paper ga loina rakhiba affidavit ki warol matungina Supreme Court of India gi direction matungina High Court of Manipur na su motor Manipur gi former MP MLA sing yauna makoi gi mathakta pending leba criminal case gi woyel athuba matabda lotion hana bigdama public interest litigation PIL oina register tawdun lokathiba case ta gi su mahak labna leiriba ga loina maki mathakta criminal case amata Panduna lekide amasum criminals offense amatasu mahakna commit tawkhiba lekti loinana pangtokhiba mikhala du mahakna BJP gi mirep oina bigidamak nomination file tawkhiba numit adu fawra se minister nongthongmam beren gi makhuta supna gi lupa la amaga lising maudraga manga lekhi maki State Bank of India SBI gi account sai sigi January tara fawda lupa la yankai tareka lising taraga nipanga satreka maudraga mitulai anisupa Manipur State Cooperative Bank Limited MSCBL gi account sai sigi February mani fawda lupa lising marfuni thoga subnagi marfuleki ohum subama gi account leriba Manipur State Cooperative Bank Limited ki account na sai sigi February mani fawda lupa lising kun gatur leki affidavit adu se minister en beren gi loina binong thombam ongbi hiainu gi mingda lekhiba senpham singi manungdana lupa la amaga lising marfu oki hari amasum
IndusInd Bank the say sigi February ama pawda lupa la amaga sunagi saniga maudra ka tere lekhi ani sube account lekhi ba Axis Bank dana say sigi Feb January kungu humdoi pawda lupa la aniga lising yang khaini thoiga sunagi kunga mathu lekhi ahum sube account IndusInd Bank ta say sigi February ani pawda lupa la ani gilising ni futaruka satruka taraka mga lekhi beng sida lekhi ba ma ki mari sube account na sai sigi February ani faw da lupa la am gilising maudraga samliga kuntra ga mga lekhi hari se minister en berena file document nomination paper gi affidavit adu da kumza inglising ani ga taruki model Mahindra gi bolero ama amasum kumza inglising ani ga tarukta lupa lak taruka lising yang khaida lekhi hain supali loinana sai sigi February mari faw da ma sai gi oina sarong lupa lising maudra mapan ga sangaga kulom oigdaba sanagram kun lei haidi loina maki loina bi nongthongmam ongbi hiainu gi oina sarok lupa lak mari ga lising maudra tareka satruki oigdaba sanagram sama lei haini supali mikal ga mari leina nomination file tawda yawki ba affidavit adugi data gi matung ina minister en beren gi gross total value si puna lupa lak humfu mapan ga lising nifu taruka sahunga maudra ni thu oiki loina maki loina bi nong thongmam ongbi hiainu gi oina apon ma gross total value silupa laktara mariga lising humfu taruka samapan ga humfu ga mapan oiki haina pausna makata na fongdorakli agricultural land balance number 3 matai kauba lam hamada leiba sarong acre 0.62 oigidaba lam lei amadi ani subu oina sarong acre 0.77 oigidaba balance number 18 Maiba khulsu lam amasu lei haina pali loinana se minister biren gi loina binong thommo ongwi hiainu gi mingda village number 5 khabam sorna acre 2.16 rom oigedaba agriculture land ama amadi 0.13 rom oigedaba lam amasu village number 1 luwang sangmam da lei hain spali aduga residential building gi matang na village number 1 luwang sangmam da sorna acre 0.15 muk sawba inkol amada yum sadun lei haidi loinana mikal gamari lainana returning officer the pikiba affidavit adu minister and beren gi total income si lupa lak kun gamari ga lising kun go homda sumni gi kunni aduga maki loina bi nang thomo ongbi hiainu gi oina total income si lupa lak manga ga lising tara ga nipan ga sumni gi sani ga kunni hairena paus na fongdorakli atopa pawmana suicide tawna wo hotnarama miyoi police na pullaga loktakre Impal West District ki manung sanma Shekmai Police Station konba loitang khulenda leba nupa ama electric ki high steel line puba post car ga suicide tawna wo Hotnaruba da mai laklamdabadagi si haudre hari electric post ka khatuna wire da pair ga masanta sinana Hotnaruba gi thawdo singa sinungthil pung ohum mokhairom tarakpada thokibani hari amasum loitang khulenda leba masagi mayum manakta labu phawduna puba high transmission high steel line amagi post masa matanda tumina ka khalubani haidi adubu magna post aduda ka khalaga mathakta matam sangna leibadu laikai miyamna unarakpadagi kumtharakna ba haibada mag masana yakide adumena electric post aduna puri ba high steel line aduda mai laktabaga loinana magna pung khara electric post adugi mathakta adumak laibadagi Shekmai police ki timama laglaga numidang wairam pung taruram tarakpad makpu namduna thaurina pulaga post adudagi lauthaki haidi mathanda season of Hotnarama miyoidu matam khragi mamang rehabilitation center amada thamlubada matam sudra centurapa miyoini hain spouse na fongdorakli makasa tarakpoina to papawmna no horn zone mawalauna dre authority na fawba kauthokre mirakta gas horn seasonaba thingdabana na pangnagadore Manipur lengaki Forest and Environment Department haukiba kumza English ngani tarago humdogi January kunga mapan order amathukna Impal gi marueba wafam kyabo silent zone no horn zone ona lakthokrabasu madubu ngaktuna satnabigi mamitadre wafam singasi silent zone ni haiba miyamsu laingaksu kauna kibugum tawre state asida leptane hengalak liba gari singa madi gari singda gas horn pan sinduna mirak ta khonglakpada thogliba khudong sadaba singa dungak thokna bamasum noise pollution thoktana balenga ana yathang asi lokthokibani laingaki oibi yathang asina maram oiraduna public amasum semi public press ki meter samana kon mafam singda nil khong mothokon ba ya khonjal amata puthokpa yaro haina pali Masina maram oiraduna Manipur lengaki office sing amasum educational institution sing Assam Rifles ki camp sing Manipur Rifles ki battalion sing park sing zoological and biological garden sing university amasum hospital sing gi moya nakna ahubu khonjal amata thadokpa yaroi haina pali
notification asida palliba mafam sing asida kanagumba amatana loudspeaker natragana public address system sing mari lenaba authority ga ayabi yauduna sijinaba yaroi haibana singba palli ayabi yauduna PA system sijinara mataragadi Environment Protection Act 1986 ki matungina mara leire haidiba miyoi sing adugi mathakta sayra PBI haina spalli Supreme Court na so athing ma thamkraba madi Manipur lenga ki lok kaina gas hon sijinaba thingkraba fawda hauji imphal gi mayol makta su truck natragana bus kaya marumna gas hon sijinari mi tadaba jungle da shasan hondok hanbada sijinaba gas hon sing asi truck driver sing na mirakta khongjalapadgi miyoi kya na tathina bagi masa ohele masida mari lenaba loisang na miyeng sangbagi mami amata tadri masak maming palhaning da bai ENT gi specialist doctor amana pausi asida hai miyoi bigi nakong haibesi machine makalamani ayak panatragan ahoba khonjel ekoi miyoi bigi nakong asida taragadi sahi nauriba angang singda na tathiba haiba makal ge anaba du nagani magna makhatan hai miyoi bigi nakong da taba ngamli besi sorokna decibel humfurom khaktani adubu gas horn piriba nil khongbagi sangasi decibel humdraga mangagi mathaktani masina sarasigi ingtapada akaiba pibadana tana miyoi bigi nakong manungda yaubudram sogali masina maram oiraduna miyoi du na tathibu heli Maramadu Environment Protection Act 1986 ki provision singa satkadabani amasung aran ohui tawusingi mathakta logi ba thabuk lakhadabani ahaw natragana ka hena yakpa khonjel miyoi bana tabada igi khonjel ka hena hengat hali machine maram oiraduna miyoi amagi blood pressure da akaiba oirai blood pressure da akaiba ka hena piba ngamdaba miyoi dana ngehak laitana khoidau sawat haningba amasung pukning hakchang gi oiba anaba pokon mana singbagi masasung ohelai amasum traffic police ki officer amana pausi asida hai silent zone gi mafam singda no horn zone haiduna thietlaga thamba mafam kamarum lai hairiba mafam sing asida lanai miyoi kyana lenga ki athingba thawoidana ahoba makal gi horn sing khongli luhong ba satpagi don makhol publicity satpagi might makhol kaya marum taraga so haujuk laidiba traffic police ki main power asina question senduna gas horn sijina basi phagat pangamde hairiba thawong asi thingi haiba taragadi traffic police masing hengat hanbadana tana misa miyam ra traffic ki guidelines sing amasum tawgadaba thabak singi matang na miyam wakal taminaba campaign sathaba sungani haine su paus na makhatana phongdorakli makasa tharak poina to pa pawmna loktak pata logi wangmada sajilibasing lauthoknaba LDA na sayol ahungi matam thakre loktak pata logi wangmada sajiliba ngami singi yumsang floating resort amasum case culture athapum ringban na singbusing na sidagi sayol ahungi manungda lauthok tarabdi logi eba lokatpam thokpa action lokatlagen hena loktak development authority LDA na thadorakpa sirol amana khangalakli LDA gi public relation officer PRO daina posang mamna khuyek pidno thadorakpa sirol aman hai LDA gi anoba chairman oina moirangthem asni kumar SARS puba hokre SARS chek pukhibaga chairman na LDA gi thabak thoram sing kupna yengsinki loina Manipur gi chief minister amasum mari lenaba forest and environment minister su loktak lake protection act 2006 amasum LDA gi thabak thoram sing matana kupna wa khana ki balekre part asida loktak Hydel power project packet kraba matungda akoibada khundari miyamna thengnariba social economic condition gi matangna sukupna yengsinki part asigi haujuk oiriba akoibigi phibam asi khudong thiningai thak yaure masina akoibada khundari miyamna su hena sawba awaba phiri loktak ki haujuk oiriba phibam asigi matangda LDA gi chairman chief minister amasum forest minister da aiba role piduna loktak kananaba Indian Institute of Science Indian Institute of Technology amasum Wetlands and International Southeast Asia Wildlife Institute of India na singba maming lairaba institute singi mateng launa ba haijaki lokta kan ba haiba sida part asigi manungda amasum akoibada khundariba miyam gi mateng yamnamak tangai fadana sangba maramna chairman lusingduna mafam sida khundariba miyoi singa wari watai sanabagi thoram kyarak hana pangtokre part asi kanana bo hona bad LDA khakta natana tuan department sing masu miyam gi mating yamnamak mathau tai haibisi mamutana khangana ba thausil kaya marum sum paikhat ki hari sirol asina makhatana hai minister na khangalak matung ina LDA gi chairman asinduna forest and environment gi additional chief secretary revenue gi secretary joint secretary Imphal West Bisnupur Thawbal Kaksing gi DC sing fisheries gi director amasum LDA gi awang pataki official sing gi oiba mifam amma pangtoki
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯝ ꯀꯣꯞꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯆꯌꯣꯜ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯈꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯆꯌꯣꯜ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯅꯕꯁꯨ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈꯤ ALDAꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯇ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏꯁ ꯌꯨꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯦꯛ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯀꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯝꯄꯨ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯅꯣꯏꯗꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 108 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38ꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯙ ꯅꯒꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 108 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ 38 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2010ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38,183 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯁꯨꯍꯥꯁ ꯑꯦꯜ ꯌꯥꯊꯤꯔꯥꯖꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯤꯄꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 13 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,993 COVID-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,139 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 5,19,133 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 119 ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4,25,13,000 400 ꯑꯃ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯈ꯭ರೆ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 98.76 ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯊꯣꯡ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯇꯟ 13 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯕ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦ 15 ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯟ आसाम की गुवाहाटी स्टेट की तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट की खोंगसांग फाव मे 15 चांग नायना पोट पुब ट्रेन चेन हौरगनी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णवान खंगलकले है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर रंजन फोंदोखरे इम्फाल दिल्ली खोंसांद्रिंगै मंगोइनना वीडियो मेसेज की खुतांग मियामना पाव तमनदुना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजकुमार रंजन हाइकी हौकिबो मार्च थादा नागालैंड लैबा लोकल ऑर्गेनाइजेशन खरना मणिपुर की पुकचाक लंबी ओइदिबा नेशनल हाईवे अनीदा मतम कक्तबा बन चतखिबा लोइना नागालैंड मनुंगदा बन ब्लॉकेट ओइना तौबना मरम ओइरगा मियामदा वहनबसि येंगलगा यूनियन रेलवेज मिनिस्टर अश्विनीना मार्च 19 चिरोल अमा इदुना पोट पुबा ट्रेन असि खोंसांग फाव यौहनबिरकनाबा हाइकिबनि हाइना पाउसना फोंदोरकली चिरोल अदुगी पाखोम ओइना यूनियन मिनिस्टर ना टेलीफोन की खुथांग गुवाहाटी खोंसांग फाव पोट पुबा ट्रेन असि मे 15 चांग नायना सेनबा हौरगनी हाइना खंगलकले मसिग लोइना मणिपुर ललोन इतिक तौबा मियोय क्याना मणिपुर पुरकदबा पोटलमसिंग बुकिंग तौबा हौनरे हाइना फोंदोकनरकले हाइरि सेंटरना लखोलगदिबा खोंथांग असि मियामगी अवाबा येंगलगा मागना हाइजखिबदु तबिदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना थबकतो ओंथोकपिरकपा सिमक मणिपुर मियामगी मोट सिलगा थकटपा फोंदोरकली हाइकि अमरोमदना लेंगाकी ऑफिशियल सिंगना सेदा फजहनबा खक नतना थबक ओन उतपा संगी डॉक्टर आर के रंजन लेंगाकी ऑफिशियल सिंगना सेंटरदगी थादरगलिबा प्रोजेक्ट सिंगना सि सेदा खक फजहनबदा नतना थबक ओन निंगथीना पांगथोकपसु मथौ ताय हैना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर आर के रंजन फोंदोखरे हाइरि वाफम असि पोरोंपाट की पंचायत भवन पांगथोकिबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी DISHA की पांगथोकिबा थौरम अमदा फोंदोखिबनि थौरम अदु इम्फाल ईस्ट की मनुंगदा खेत्रिगांव असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA नुरुल हसन लमलाई AC की MLA इबोमसा इम्फाल ईस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर खुमंतेम दैना इम्फाल ईस्ट की अध्यक्षा P बिमोला याउन डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह सर याखी थौरम अदु यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर आर के रंजन ऑफिशियल सिंह हाई सेंटर दगी स्टेट असि मियामदा कानब पीगदब मखल क्या स्कीम सिंगी थबक मपुंग फाना सनननब थौरांग लौगदबनि ngayaki yanaba mawongda tawhaningde prime minister na leba asibu sakotnaba mangliba manglanadu phanganba hodhanningi state asidigi mahai masingi lamda phibam fagatnaba thadaraglibi scheme singi mathangnasu palladuna RK Ranjan official singna hai
स्कूल अयाम्ब स्मार्ट क्लास की खुदोंचाब फंगननब खनखि लोइदना लेंगाकी स्कूल सिंगना तमलिबा महिरोइ सिंगदा पिजरिबा मिड डे मील सु मसल सुना पिजरबा हाइबिगी मतंगदा अकोइबिगी एमएलए सिंग यावना येंगसिनबा समिननबसु मरि लेनब ऑफिशियल सिंगदा पक्ता पिखि CAFMPD की मतंगना पाखलगलिबिसिंगी मतंगदा सुमांग ऑफिशियल सिंगदा फेयर प्राइस शॉप सिंग नियम ngakna hanadagi mami taribasi yengsinana baki प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना स्टेट असिदा चथरिबा अरानब थबक सिंग निंगथिना खंगी मरमदुना सेंटर दगी सेल थदनिंबगी मसा अमसु एहली मियामगी दमक याइफनबा अखोय पुनमकना पुक्सेल सिंग थबक तौसी हाइबग लोइनना थबक निंगथिना पांथोकनिंग बसिंगसु थगबा फंदोखी था अहुम खुदिंगी पांथोकदबा सिगुम यामना मरु एबा मिफम असिदा डिस्ट्रिक्ट असिगी MLA तरा लेबेगी मनुंगदा अनि खकना सरु याखी मतुंगदा पांथोकदबा मिफम सिंगददी MLA मसिंग सुना यहनिंगी मिफम असी फमनबा स्टेट असिगी सखोट खोंजेलदा यंगहलगनी हाइकी अमरोमदा थोरमदुर सरु याखीबा केत्रिगाव एसीगी MLA नुरुल हसन हाय DIS HA गी मिफम असी नोमखक पांथोकपगी महत नुमित हुमनिगुमना पांथोकतुना ब्रांड स्टॉर्मिंग सेशन सिंगसु योहनिंगी लोइनना डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंगना थबक तौबगी डाटा खक पांथोकपद नतना थबक ओइना निंगथिना पांथोई हाइबद उतपगी अपाम लै हाइनसु फोंदोखि हाइदि अतोप पावमना इन्वेस्टिगेशन चथनब दाबी तौरकली ngasi ahing nongyai matung pung 12:40 ताब मतमदा कारनि सिंगनबा स्पीड यांगना थरखिबा गाड़ी अमना बिष्णुपुर बाजार की नंबोल ऑटो रिक्शा पार्किंग मयादा मोटरसाइकिल SS MN01Z 4929 मयुमदा हलखिबा लौकताक प्रोजेक्ट की मजुरोन कबुई विलेज तगी कामई गहेनलुंग अपोप लेखिद्रबा कामई साकुलुंग लेखिद्रबा थौदोदुगी मतंगना मरि लेनबा अथॉरिटी न थिकतपिदुना अथुबुदे एक्शन लोकतपियो हाइना JC की सिरोल अमन हाइदि सिरोल सिना मखातना हाइदिबना थौदोदुगी जस्टिस फंग्रिबा फावबा विक्टिम फैमिली न अशिबा हक्चांग लौरे मसुम क्लेम तौ हाइब यादन लैदि मरमदुना अथुब मतमना मसिगी वरोइसनमा पुरनबा मसुम लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगदा जस्टिस फंगननबदबि तौरि कारिगुम डिमांड असि थबक ओइना ओंथोरक्तबा तारबदि एप्रिल 10 की अहिनुंग याइदगी नेशनल हाइवे अनिमकता टोटल बन कौरगनी हाइदि हेना पाउसना मखातानासु फुंगदोरक्ली अतोप यामन लेबक थिबा पावमना मै मसिंग तंबिरखिबि इसै 13 की नुपी मसाबु फादुना युम्बानना बोनखिब ओजा कोना मरा लैदे लौथोखरे याउक्सन कुमई लोइरबा मतुंग हौकिबि इंग्लिश सिंगनिगा 13 की मार्च 19 कमजोंग मै मसिंग तंबिरखिबि इसै 13 रुंगी नुपी मासा माहिरोइ अमाबु मोइथेम तौरगा फादुना युम्बानना बोनखिबा मतु मसा लैरबा ओजा नंबोल खा जिरी लेखाइदिगी खोइराकपम महेश्वर एलाई सनाहल सै 19 अपोपा केस मनिहार सैरपता लेबा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 फोक्सो एकी अंडर सेक्शन 4 दंगसी मरा लैदे लौथोखरे थासगी कुनि मथोइद कोर्ट असिमक्तदा केस असिगी सेंटेंस हियरिंग चथरगनी थौदो असिगी मतंगना विक्टिम असिगी अपोपना बिष्णुपुरगी वुमेन्स पुलिस स्टेशन कंप्लेन अमा लगतके पुलिसना एक्विस असिबु फादुना जुडिशियल कस्टडीदा थमलबा मतुंग चार्ज शीट फाइल लनखलकपदगी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 सलाम इमोसागी कोर्ट स्पेशल ट्रायल चथरकी ट्रायल अदुगा मरी लैनना विक्टिम असिगी मपाना प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ओइदुना कोर्ट लंखतकिबु वाफमदी महेश्वरगा माका कमजोंगदा लैबा लर्नर्स एकेडमी द ओजा ओइदुना पुन लैमिनरखि हाइदि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 ओइरिबा विक्टिम नुपी असिना कोर्ट पिखिबा जवानदी हौकिबि इंग्लिश सिंगनिगा 13 दा कमजोंगी स्कूल अमदा क्लास 10 तमखिबा मतमदा महेश्वरना क्लास 10 गी सोशल साइंस तकपिखि क्लास 10 लोइरबा मतुंग नंबोल कोचिंग क्लास यावखि कोचिंग क्लास यावरुरगा मयुमदा हलकपदे एक्विस असिना लंबी द विक्टिम असिबु नुंगसी हाइदुना फुंदोखि मतमदुर एक्विस अदु लुहोंगदुना मसा फावबु लै हाइबा विक्टिम असिना खंखि अदबु एक्विस असिना विक्टिम असिबु मसिंग थिंगमदना लंबी द खामदुना नुंगसी हाइरखि वाफम असिबु विक्टिम असिना करिगुम याद्रगदि एक्विस असि आइना थिंग्रबा ऑर्गेनाइजेशन दा यावरगा विक्टिम असिबु हाटकिन हाना कियनखि मदुगा नुपी अदुना कीबदगी एक्विस असिना युम अमदा पुसिंदुना नुपी अदु सेक्सुअल रिलेशन थमकी हाइदि हौकिबा इंग्लिश सिंगनिगा 13 विक्टिम असिना क्लास 12 की दमक इम्फाल दा बोर्डिंग द लेडिंगै यौक्सिंग कुमै छुट्टी ओइदुना मयुमदा हलकपा मतमदा एक्विस असिना विक्टिम असिबु माकी नुपी ओइरसि हाइरखि कुमै लोइरबा मतुंग इंग्लिश सिंगनिगा 13 की मार्च 19 बोर्डिंग द सतनबा थौरांग तौरिङै तंजादुर एक्विस अदुना विक्टिम असिबु कोइबा सतनबा कार अमगा मियोय अनिगा मयुमना थरकी मदुदा कार अदु लैश्रम लमखा यरपु मतमदा एक्विस अदुना मफम अदुना ngaiduna lairami मदुरगी सुचामपुर सेनबा बस तोंदुना मफम असि सतनबा थौरांग तौबदा बन ओइबदगी बिष्णुपुर बाजार दा ओइना पनखि
ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯑꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯜꯠ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯪꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯒꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯨꯔꯕꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨꯇꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈꯤ victim ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ victim ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10ꯒꯤ ꯖꯋꯥꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯤꯄꯤꯅ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔꯕꯨ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ 4ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 21ꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ